Bala Ken Rosas. Tinapalabas baligi ang naiway ti Raid the Agent Darius Ken Alexandra ket natiliw da Jeremy Ken Emily. Ngem sakbay na nakipinaltog pay dagitoy kadagiti pulis. Napuntahan met da Jeremy Ken Emily. Naitarayda iti ospital ket nainget a bambantayan ita dagiti pulis no sa dino na i-confine dagiti dua. Kabayatan na mangbutbuteng met ni Tiago kadagiti tattao iti probinsya ket iti naminsan arabii nakangagmanen da ito'y iti timag ket timmaray nadungpar iti bus. Nagwaras nga ron tinapasamak iti entero a lugar. Itagagayem denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas. Sa dino di pangituludakan ka, sir. Basta iturong mo lang dito ilugan. Sika, ilimlimod mo pa'y kanya, ti panag-live mo. Kasapulan ka di pa'y amaamuan. Siyempre, mat agkadwata nga ron. Sika talaga. Uy, oh. Dito yan. Isardeng mong tilugan. Wow, nagpintas a lugar dito Panganan lang dito eh. Dito iti papanandag iti agayan ayat. Ada ka di agur-uray kan ka dito sir? Awan man kit eh. O sige, bumaba ako. Kaya taganad ka iti parang subli. Apay, di nakla ka di mabalin nga itugot o right chaperon lang ko ma? Inkakit din. Agur-uray kan ni Joyce. Itayak pa ilang dito eh. Saan samot mo may tikadate ko? Ay, kas ka daw yan. Napayak manin. Talagang sakit di asaan na nga magagayat. Darius, Abdakan, Alexandra. Kalpasan ti misa, agawid tayo na dagos. anya, ang gawid tayo na dagos? Ita ka lang si murot kada kami kan ni baby arumwar. Kaya't mo pa iti agawid a dagos? Kat, anya pa nga tiaramidan tayo. Agpasyar tayo pa imat Saanin nga uso kanyak dayta? Sika ata nataangan kan. Ni baby ngay, kasapulan ang maipasyar. Malawanin. Agpasyar tayo no dayta ti kayat mo. Oo, kita ang mag-isam-isam ni baby. Kayat na talaga ti agpasyar. Kung nagtumet ngamin nga ado at talaga ti tao dito yung aparke. Gagangay at park nga rod. Kita am dyan anak mo. Ay, jakla kaya ti mapan mang sursurot kan kwa na. Nagsadot ka at talaga. Kakit di surutunan. Intunukan, adama di ama pasama kan kwa na. Ha, Michael. Kasla ni Alexandra Dayjay Adda dito'y park? Anya ko mati arami din na. Kasla iso dyan nakita ka nakatugaw. Kita atman. Oh, Dayjay Saan ka di nga iso Dayjay? Ha? Sabali, si Kamot. Kaingingas na laeng. Adayomot anapimpintas ni Ma'am Alexandra ng iti day ta babae Kasta ka di, makaikawa ngamin. Sa dino nga iti ayan na ita. Sika, ti bisita. Juan, Shak Emily. Malagip nakpay ka di? Ti pinarparigatyo iti ado apanawan? Uray kawasam ti bagim, iti agkakangina. Saan ang mapaglibakan? Amay saka anababa a klase ti babae. Kasta ka di? Awanan ka iti bayan. Mabulok kan iti pagbaludan. Tungpal biyag mo ti pan na kay balod mo. Kasta ti ko na. Ngam kabailak abayadan tilintag. Para makita. Saan kan ang makarwarpay, Emily? Sa baligayam na awan ni Sir Darius. Makaikawa talaga. Pudno dayta. Manupay lang ang aldaw. Talaga saan na maliklikan. Rumbeng agsublin, sir. Nasurok may sa alawas ti bakasyon na kinidaw na.
Pinagbigyan min, tayo sumatikid daw na. Di ako nakita. Nanipod intulod ko iti may sa pribado a restaurant. Amagan na damay kasi narak na ijay. Day tamo ti patsyak. Diyak mo? Tadi namat imbaga, no asino ti kasinarak na. Na sekreto unay tayo tagayam mo, Michael. Awan, sir. Talagang sakit di agkatuluyan ka ni Ma'am Alexandra. Sayang. Sapay isuda kumadwa ti kayat kong agkatuluyan. Awan ti maramid na Michael, no saan da kaya ti tungkal maysa. Wan gayam, pinayaban ka ta, adadamagikan ka. Damagikan ka jay Hearties. Adakadikan ka, Michael. Ni Sir Darius tinangidulin iti dayta, sir. Sana bale, intun sumangpeton na damagag. Mabaling kami na dakkel te maitulong na dahi jay a hard disk para iti nan-anay. Apanang itatag iti kaso kontra kadag iti ag live-in partner. Sinarong karak itay ni Emily. Pirmi ti pungtot na. Apay ngamin asinarong karampay lang iti pagbaludan. Maasyanak ngamin. Kunaklakit din no nagbaliwan. Ngam ad-ad di makas ita. Tanakabalod. Siguro, kuna na mawaya-wayaan pa'y. Isuadyak na lapdan tirik na. Napungpak ah. Numaminsan lang nga sinipat mo. Kurang pa'y dahita. Rumbeng a left and right kuma. Kuma ah. Ngam pampanunutak lang amin nga ado dagiti sa nga ilijay. Urayan da makagnganda. Ijay ton muntin lupa, ti pakaibaludan da. Ita ko man adumteng dayta apan nusa para kadakwada. Mabulokdan iti pagbaludan. Gaputa binisita mo ni Emily. Bisita akman mo't ni Jeremy iti pagbaludan ngayan na. Apay pailaang. Bayam ama Bartolina. Baknang dayjay Joyce. Amangan tulakit din o VIP ti ayan na. Napintas asilid. Sigurado dayta. Amomot na nagtibak nang. Anya nga iti amuta. Amangan no kadagiti sumaro nung aldaw. Kat palubusan dan tumutlang. Taado ti kwarta na. Daytan ti saan amabaling. Asino kayo adi, sir? Naibagak matankan ka no asino ak. Saan? Oh, mabit lang nga ron, sir. Tawagak ti jail warden mi. Awagan. Ni. Apay. Agdwa-dwa kayo kadi kanya? Saan na, sir? Ngam, iso ti standard operation procedure mi, sir. Mabit lang. Sir! Ni Gio1 pakardal da ito, sir. At ati may sa lalaki. Kahit ati sumrag iti pagbaludan. Kahit bisitaan na kano ti balo tayo ni Jeremy. Michael, sir, tinagan na. Okay, sir. Oan niya. Mabali na ka di na sumrat? Siga namin. Awan bilib mo kanyak. Saan na mabalin, sir? Anya? Ibagat ti jail warden mi. Saan ka mabalin na sumrag? Isang agawid kan. Apaya saan da kapastrakan? Maditi kastoy ang mapaspasamak? Apa, makapungtot kayo, sir. Agawid kayo. Iso ti bilin ti jail warden mi. Mas dawak, sir. Di na kayat apastrakan. Di mo mababalawid, Michael. Adamat siguro surusurutan da apagalagadan da. Ti panagkunak. Aday lemlemeng dayja at Jeremy iti unag ti pagbaludan. Italagta day ta banag ka ni Darius. Tayo ti mabit. Agsublin ni Agent Darius Campion. Nagmayat abuyaan dagiti daluyon iti baybay. Saan ka di? Alexandra, nabayagan at tinartarigagayak dito akan ito. Ti makadwa kayo ti dayja ka. Darius,
O niya. Ay ayatun nakmatlahan ka di, Alexandra. Saan ka di pa'y nga umdas apam managnak ti panag-resign ko iti trabaho? In sakripisyo ti profesyon ko para kan ka. Alexandra. Darius, saan ka di aday to iti kayat mo mapasama? Sika, ti pinili. Ti babae anak katalikot. Kasla ni Pamela. Pamela, sika ka di daytay? Alexandra? Juan, siyak da ito eh. The best friend mo. Pamela, sumango ka kumakanyak. Kaya't ka kasarita. Saan? Saan ang mabalin? Taapay. Gaputa siya ni Emily. Mingmingam anay bagtilangak. Saan ka di asyak ni Emily? Saan? Saan? Pamela! Pamela! Alexandra. Alexandra. Agring ka. Tagtagain na plagayam. Kaslapudpud no. Nakabutbutang. Ipukpuk ka mo tinagan ni Pamela. Ni Pamela kin ni Emily tinay tagtagainap ko. Ala, di ka nagbutang pa eh. Adaak lang dito abay mo. Di ka baybayan. My God. Sukunan na. Agyamanak tay mawag ka, sir. Sige. Sukunan na dito balay ko. Right away, sir. Umaya ko na dagos itayan mo. Urainak ditan, sir. Di mo pa ilangin bagamit no sa dino tinagkakwam, sir. Dito lang. Asino at chicks, di kaduam, sir. Adda ka di mo't awan. Siguro, siksiyan niya kan witwiw, nakapinpintas. Ala, ag-drive ka kit din. Hanggang, adapay dagasan ta. Una, day talagayam, sir. Wan gaya. Anya tayong ti baga mga i-report mo kanya. Ijay tunupis, sir. Kasapulan ngamin aditalyado ti panag-report ko kan ka. Nakaul-ulimok matan dito'y balay. Kasnawan tao Nana Linda! Nana Linda! Ni Alexandra daytoy. Adda akon! Adda ijay silat na. Agoy uyak. Inakman kita. Nana Linda. Masakit ka? Alexandra. Adda ako, Nana. Asikasun kayo. Ipaagas kayo. Tapno umimbag kayo. Ay, agyaman na ka, Alexandra. At 20 hard disk, sir. Siya ako na mismo tinangidulin, tapno sigurado. Babaeng ka ni Michael. Adalan tayo analaying na ito'y a hard disk, Agent Darius. Amangan ngamin no iso pa'y laing aramitan dagiti hackers tapno agtultuloy ti operasyon da. Sir. Naibalo din dagiti kang runaan na suspect. Posible nga oray naibalod da. Kat makarami dalat tayo ti krimen. Sa bagay, sir. Posible nga ta, ang mapasamak dahi tang ibagbagayo. Kitam, sir. Mabalin lat tagayam amaramat dagiti nakaarang dito'y a hard disk. Basta kabisadom dagiti detalye na. Kasapulan tapay ka di dahi ta a hard disk. Kunak man yung ebidensya lang ti usar na dahi ta. Posible, sir. Maburbur anak lang amin. No apay asandak apastraken iti nakaibaludan ni Jeremy. Amangan no adda kalukwan na aramidin na iti unag. Wanyag paiso niya. Pasensya kayon, sir.
Kapanunutak lang day jay ngam mabalin apod no. Kumusta kan, Jeremy? Nakapasyal ka man, naturad nga agent. Oray si babalod kan. Agdua-dua pay lakan ka. Anya ko matipagduwa-duwam kanyak. Kita ang tinakay baludak. Ordinaryo lang. Oray pay. Ituloy ko ti investigasyon kan ka. Sigurado ka. Mabulok kan madusa ka. Tagin, lalaing ka. Apay, mano ka diti kayat mo akwarta? Ha? Anyat pa nagkunkunon kanyak, Jeremy. Magatang na babae ni ti kwarta. Ha? Saan ka man nga agin didi? Sika, Agent Darius. Oh, manuti ka sa pulam. Taitid ko adagos. Sana ka maalay ti kwarta. Lagtaran ti bibig ko, dinanok mo. Ayop ka! Kurang pa'y dayda, Jeremy. Nalipatang ka din. Nga amin akan ito. Kat kukwa kita. Anya di pagtungpalan ti kaso ni Jeremy kan Emily. Gagayem. Ti uliway na dinggen, ti umadanin na panagkibos ti nobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas, pinili ni Alexandra ni Darius. Kaya't dahil tigapunan no apay ang nag-resign na ito'y iti pagtatrabawan na. Nagkita darot kay ni Darius iti may sa pampribado a lugar. Nagtalinadmat alimad da ito'y kadagiti katrabahuan da. Kabayatan na. Saan apinastrek ti gwardya iti pagbaludan ni Michael, iti pinadas na abisita ni Jeremy. Simkan, ti panagdwadwa iti panunot na. Panag, ngayon baga na adagos ken ni Darius. Iti naminsan nga daw. Binisita ni Darius ni Jeremy iti pagbaludan. Kat dito'y, tinanog na ni Jeremy. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas! Magalwat ka! Diyak malipatan da ito yung ngayon naramit mo kanyak. Saan ka na makarwarpay dito Jeremy? Malungsot kan. Para makita, Agent Darius Campion. Siguradwag asikati umuna abirukag. Iti ka nito ang makarwarak nito eh. Ay na, ang sakit kayo gayam na nalinda. Ay, wan nga road balasang ko. Kunak no simple laeng apan atanda ito. Kimarukit din. Itasaan ako na makabangon. Gaputan na kapsuta. Sana bali nana. Ada ako na mga sikaso kada kayo. Anya, agam kasanoon ti trabaho, Alexandra. Kasanoon tim imbestigaran nyo akasaw. Nalpas ka din. Anyat natakwatan bitaw sir. Awan mat. Ordinaryo lang ang pagbaludan di na. Saan nga aircon? Saan? Nga mada electric fan na. Adalat na panagduadwak namin, sir. Iti estilo ti hakarita. Kapadat estilo na, ngay naramid da idi. Di ka madanagan. Imbestigaran taan na lang dito abanag. Posible na bagaanan ni Jeremy a bumisita ka. Iso ngay niya karda iti simple lang nga pagbaludan. Wingag pa iso niya. Kan posible nga dapay gamit na iti unag. Kat ar-aramatan na iti agtultuloy at transaksyon na. Mabali na kasta, Michael. Agyaman hak. Tabi ni Sitanak dito'y pagbalutan, Darius. Pasitag tultuloy ng investigasyon na ito, Emily. Si Kaman. Tilat ng trabaho, di pampanunutan.
Sapay ko matawan araramidam akalukwan dito uneg. Darius, nakabalod akon. Pagduwa-duan nakpay lagayam. Kunak man no nagbalbaliw kan. Apay akas la ko markaro matimadingar aramidam. Abay, napanagnagam ka din? Nga addadakas ngar aramidak dito unag ti pagbaludan? Ha? Tapno amom Emily. Nadagsan ti kaso na ipataw kan ka. Saan ka di? Amabayadan? Panag ko nam mabayadam tilintag. Aguray ka. Nasaysaya at samat. No alaklangan ti number mo. Ta, siyak ti mangawagkan ka. Agasa. Mabalin ka na tagang nga agaramat iti cellphone. Nga uray addakan diti pagbaludan. Naklahat kay ti dayta? When? Ado kami abalod nga adda cellphone na diti unag. Dayta ka diti ibagbagam? Asaan ang magatadan ti hustisya? Hoy! Sika, Jill Guard! Umay ka man. Papi ka di, sir. Ibagam ko ni Jill Warden. Iyakar na ko niti pagbaludan. Ipandak iti sigod ngayon ko. Darasam! Jakat dito eh. Nakapudpudot a pagbaludan. Wait, sir. Timaag nga agent. Na may sak manen. Kuna na siguro asan amabalin ang magnatik kwarta dito eh. At daman yung data trabahong ayaw, awit mo diti balay. Si Kamat. Kas kalagdadamo kanyak. Apag sangpot mo diti balay, data computer mo adagos ti sangwam. Kat anyangay. Trabaho kat nga rod. Ni, agsangsangit ni baby. Engka man kiti-kitaan kataglutluto ah. Na, siyak man ang tibahon mo. Agriri ka? Kataglutluto ak nga rod? Maban ka di, wano, ipakol ko kang gada ti aklo, Michael, ha? Sige, mapanak man langan. Di mo sagsagilan da ito'y trabaho ka. Engka kitin! Uy, mapanak ko. Day, sika mataglutluton, balasang ko. Siya ko na ngamin, agsaksakit kayo. Day, timat paborito ni Darius, tilutlutuam. Ay na, sapay ko maata magustuhan na. Apay, agawid ka diita ni Darius. Ay na, Darius. Imbag lakit din ata nagluto ni Alexandra iti paboritong asidaan. Kalaat ngay may ka. Binaga ako ni Alexandra nga agawid akita, nana. Kasta ka day. When, nana? Oh, anyang itim ako nam itinlutok. Medyo natamnay ng mayat. Sikat tinagluto niya. Ha? Ala. Subuan ka. Nakababain. Nakasango ni Nana Linda. Ay, mabitla ang tanay. Mangalak man kita iti danaw mo. Makita mo, naispalan lang aron ni Nana Linda. Si kantumat ngamin. At damanan na talaga ti hacker. Maamak tumat lang no asino ka. Ano sak nga itrace ti kinasya sinom? Sanak ama may saan. Data man yung computer ti sangwam. Di ka lang mauma. Ay na, makapakigtot ka mat, Joyce. Bigbigat, day talang iwat mo ti mangmangag. Kasano? Nagado ti trabaho. Di na pa'y matulungan. Ay na ti trabaho. Awan mo't Ni baby, agsangsangit. Agsang sangit aya. O niya, nangagman. Un kaya man niya. Mabisin siguron. Sikat ti kasapulan na. Nabsugin day jay. Yung kasukatan ti diaper na. Kaano ak nga taya ang maipromote iti trabahok dito'y balay. Para sukatak matlangan iti daya po. Ayan ti Karim Jeremy.
matuo ka na kung di ti pagbaludan. Aguray ka lang. Trabaho kung day taabanag, Emily. Siguradong laang. Asaan ka, apumalpak? Kwarta ti kasapulan. Sanak to apumalpak. Ket iti mabiit. Makaruwar ka niti pagbaludan. Ket sumaruno akton, Emily. Uraysan mo nga ibaga kanyak, Alexandra. Amo ko unti amin. Nanalinda, ket maragsakan akbalasang ko. Natungpal mo't langan tinabayagan nga ikarkararag ko. Kasla may isang atag-tagainap da ito anapasamak, Nanalinda. Ay, sa natagtagainap da ito. Pudno ang mapaspasamak. Nalpasan day di panawan a panaglatladingit mo. Nalpasan ti panagtutuok mo. Kat panawan mo tan tapno agragsak ka, balasan ko. Sikati ka na yun amang bagbaga kanyak, Nanalinda. Jak malipatan dagiti ka na yun nga ibagbagayo kanyak, idi. Kaano nga tamat nga adda ti ubing ngagtartaray dito'y paraangan. Dandanin, Nanalinda. No kasta, adan tumat nga rudan, mga arakop, ken mga ayab kanyak iti lula. Ay, si Kagard. Noyapan ka umasidag ka, Dagos, ha? Diyak ko may nangag ti ayabong, sir. Ken ibagam iti warden. Papigsa na ti aircon iti silid ko. Madadal dagiti computer no napudot. O, sir. Ken awanan ti karga ti ref. Nayunan nyo, ha? Agbaybayad iti dakkel. Agam kurang mati panangasikaso yu kanya. O, sir. Idanon ko kani Jill Warden. Agan-anad ka kumay ti panagsublibiti trabaho. Uwen, Alexandra. Agan na da. Parakan ka. Kaya nitagbalin a baby ta. Saan kun adamagan no kaano ti panagawid mo manan? Taam mo, di mo maibaga no kaanon tumanen anawaya ka. Dahil takot ti kahit ko kan ka, Alexandra. Man nakawat ka. Sige, mapana ko na, ha? Sige, ket agan-anad ka kumay. Talaga asaan ka amapnag ita computer mo? Di ka pa yagpasublat. Anya ti aramidem? Lukatak mat atay Facebook ko. Saan ka pa yung ag-Facebook ita? Amangan numahakmat ti account mo. At damanan hacker? Isu nga ruti as asikaswag ita. Jak man amukan ka, no apay akontraan na. Kontraan ka kadikit saan mat? Kumporme ti pangibabaw nam kanyak. Mangbirok kay ti trabaho. Saan mabalin agapot agum computer ka kat excuse ka ni iti trabaho? Joyce, maawatan mo't ko man ti trabaho. Maawatan mat ko ma nga adda anak mo arum ba nga si kaswam? Ha? Agin tutulong ka manin ako nakon. Agsasangit manin ni baby. Sikati nakangag, di sikati mapan. Anya ti kayat mo? Siyak ti mga sikasukan ko na? Tamapan ka makitsenda inton bigat? Wano, anya? Siyak ti pagpalingkim? Ibabay nakmatlaw na yan No gusta, sikat ti mga sikasukan ni baby. Tas siyak ti makitsenda. Mala, siya kung timapan mangkita ka ni baby. Tila pang ibabaw nam kanya. Anya tinatakwatan, Michael. Ni Jeremy. Isu ti hacker, sir. Anya. Mapanakmikam ka di deta banag? Sir. Isu akalat asar kenta iti lugar ngayan na. Parikot at talaga data, Jeremy. Sakit ti ulo. Aging gaad da gundaway da. Aramiden da ti kayat da. Pudno data. Kat panagkunak. Kwarta pa iti may isang agunggunay dito. Sir. Agtultuloy pa lang amin ang makaurnong da iti adu a kwarta. Iti kastangar aramiden da.
makabaybayag ka. Among nga awanin gatas ni baby. Sa anak mo't ngaminan na basta-basta makarwar iti trabaho. Awawirim ni baby. Tainak makityanda. Alaing kan, saan kang agbayag? Tagsubliak pa iti trabaho. Wan, amok. Itimplaam to ni baby iti gatas na Inton makariing, tas sigurado mabisen. Apay, masapul pa'y ayang ulit-ulitam dagita nga ramidak. Inkakit din. Manayunan manantika so ang may datag kada Jeremy ken Emily, Agent Darius. Wen nga rod, sir. Malaksit iti agdama a kaso asang sangwanda ita. Umadado pa'y dagiti naganak ang mauawis nga umay mga reklamo kontra kadakwada. Wen nga rod. Ket uray ado ti kwartada. Sanda na malasatan dagitoy akaso. Dahitang rod, sir. Kat ti dakas na. Nangato pa'y lang mati kumpiyansada iti bagbagida. Angam. Aguray ka, Agent Darius. Anya tinadamag ko kini Michael. Agtultuloy latda kano ti operasyon ni Jeremy iti unag ti pagbaludan. Wen, sir. Dahitang matimbaga na kanya. May sapay kumatay ito'y kadagiti imbestigaram, Agent Darius. Wen, sir. Di kayo madanagan. Nagadulakit iti tao iti palaya. Sapay agap ako raakot. Diyak pa'y nakagato iti gatas ni baby. Iti day di aparmasya iti paggatangak iti gatas ni baby. Basit ti tao ijay. Ha? Ti lalaki anang katakder iti igid eh. Kasla. Kabisado ti rupa na lumabasak iti sangwan na. Tapno mapanag nakakapod no ti atap ko. Nagado ti tao. Kat di siguro madlaw. Di ako mapasardeng ni baby. Nagbayag mo't ngamin yun dahil babae. Nakipalingki lang. Ayun. Ni Joyce. Joyce, agawid kan. Agsangsangitan ni baby. Agoy ka! At ang ibaga! Agawid kan kunak. Jak mapasardeng ni baby. Tingkapay ati ibaga! Anya day taya. Nakitak ni Jeremy! Anya? Nakita ni Jeremy? Pudno ata ani Jeremy tinakita ni Joyce. Gagayem. Ti uliway na denggen, ti umadanin a panagkibos ti nobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Bala Ken Rosas!